Yazi theme esifika laphana unifike ningene niyobamba ulayini ngale ngemumva. Hayi tshela ukuthi sitheme esifika lana bekuthawuza ukukhumula ingubo yabo lapho ebusuku uma nifika ntambama nifikela khona nasekuseni manje enkantolo nihambela khona futhi. Menibamba ulayini wena othe kanje lapha ngemumva niyakhumula. Yabo zonke ingubo zenu nisala ninqunu niza kanje kobaba. Ingubo zenu niphethe ngezandla. Yabo uma ufika lana ufika unika uphoyisa ingubo zakho uphakamisa nje izandla up and down up and down up and down. Yabo yonke le ushona phansi uyavumbuka ushona phansi uyavumbuka. And yazi ke bethi sitheme sisiza kanje bethi mangithi ngiyaphela lemva kwami bethi khona bethi okade eqalile ngitshe uyakhumula mina kodwa manje angimboni ukuthi wenzani yabo. Ngitshe uyakhumula lo mfethu ngimboni ukuthi wenzani yabo because manje ulibele ubusy la eblukweni kuphela yabo and skip nani uyiyekile lezi zinto yabo. Ngitheme ngibheka phambili because kwasekusele kancane ngifike kobaba mhlambe kwasekusele olayini abawu5 noma abawu4 ukuthi ngifike kobaba. Ngitheme sengizofika lapha yana ngizokhala indoda ela eduze kwami yabo. Hawe yabo ishawa ngombese ekhaya ishawa yilo mfethu lo kade ngitshe uyakhumula mina wena le ayishawa ngombese ekhaya yabo wathi obaba babaleka kuqala yibona babaleka kuqala baphuma bavala yabo thina sasifika egethini sekuvaliwe sasala ngaphakathi yabo cabanga ke lo muntu ngoba unjahanyisele niphinde nibuye nisele yabo le asebeyazi lento bathola beyimele kanje indongeni bancike ngeindongo banibuka niyale yabo le lapha yana istrategy sakhona ukuma odongeni kuyakusiza because ubona into ezangala ubona into ezangala udonga lisemva kwakho vela ayikho umuntu ongaqhamuka emva kwakho yabo. So abantu sebahlale khona kakhulu ubathola bencike khona odongeni mekwenza le nto kuze kugcine kugcwala obaba la kugcwele nama-TRT kunobaba ababizwayo la bekuthiwa ama-TRT uma uphakamile yabo kugcwala nama-TRT la caca ukuthi hayi lensizwa le manje ayisiyayiyeka lento yabo hayi suka ihlala phansi isikubeka kanje umbese wayi3 star eceleni kwayo ngona so kuthiwa phusha lo mbese loyo no awu ophushe kanje umbese kancane yangena ama-TRT into ayilima ngayo aqala ngokushaya thina esilanga segeyithini asakulo muntu lapha ya ophakamile aqala thina savulwa ngempi idokipiri la igugu aqhubeka adlula yakuloya esafika amnabesa waqonda wahlukana kamnandi wathathwa ngevayisa wahamba wayiswa esibhedlela yabo amamshaya hayi insizwa leyana ayikhalanga into engayizwa nje kuyona ulothi kodwa izwa ngilizwa ngathi ulothi uyabona khona izwi liyafuna ukuphuma yabo kodwa khona lento elibambile awagcina engakhalanga angani noma bamshaya endaweni errong waquleka yini because isikhathi isincane isikhathi abamshaya sona ekuthena umuntu angafa noma phela otsotsi ke mhlambe wayifisa yabo lento le mhlambe wayifisa base bemdonsa ngevayisa bamisa esibhedlela kamnandi bahamba kanjalo nathi siqhubekela akusathawuzwa ngisho ukuthawuzwa ke manje naye qhutsheke sekuyanyuka sekiwa emalentuzaneni eboxini lokufika ile nifikela khona menonyuwani nabanye abadala old wanade benkantolo abafike late balala khona bazovuka kusasa baye endlini zabo.